وزی چون پیشانی چیوانا من گم خودی که از حکومت یاربر مرگ احمد اله بره دستی که من اگه چه برام مقصده مرحبا تماشاوان نجا پشتی دمک درش برنامه که دنگ بجی ام لهمبر و نه اس امود بوتان وک مگوتی برنامه پشتی دمک درش جاردی اوی دست بکه لسر اکرانان ام لهمبری و بن هر برنامه میوانک نو میوانک بهجا اوی لهمبری و با ام هاو بدن و برنامه ده دنگ بجین خو ستران خو کلام خو هم بناسن هم دنگ بجه خو بدن ناس کرن به وی آوایی چاندا خو کونشوپیا خو ام هیم باشتر بزانبن او هیم ببن به ما بسته مگوت ام جو کیده دست بکن ام هاتن بوتان جی جزیره بوتان و کندزانن واره دنگ بجی هر زیده جی به وی دره اولاند ده به وی دره دنگ ده دما کو قالا جزیره بوتان قالا بوتان تکرن و کنجی باشت زانن دنگ بجی تی بیرامرو ایرو و برنامه جی ام هل بدن به دنگ بجا ببن میوانه و جارک دیان بجیون خیر هاتن سر چوا هاتن میوانه می ایرو کو برنامه مدل پیشبری و به از باورم هنجی گلک به نیز و دناسن لجار دی از خوازم هم وی بدم ناسن هم اوجی خواب دناسین به وی آوایی ام دست به برنامه خواه بکن بله دست بکدم بجین میوان برنامه من رزان باتویه جزیره بوتان میوان من بله رزان باتویه هم دست بکد بجی تو خیر هاتی سر چوا هاتی گلک سپاس خوش روش حال کیف چواد چه ام دست بکن جوی پرسه دست بکن تو چه بینی ولی هزاری بجیده نه گلم فری ام رزان باتی باش بینیم به مورال بینیم دما کو ام بینی جه مورال جستینن بوی آوایی ام کارم پناسه بکن رزان نه گلک آوایی ام خوازن هیم باشتر تو خوابم بدی بناسین یعنی تماشاوان من کو دما کو تلویزیون خواه کن ما تماشا بکن رزان باتی به چوای ناس بکن بوی آوایی ده بچک خواه باشتر بدی ناس کردن امی کیف خوش ببین اس رزان نوی من رزانه چما رزان باتی اج برکو نوی عشیره باتی اج برید بیشن رزان باتی از سال 1978 ده جدایک بومه ل جمع کاری هر کلا میرا جدایک بومه اج برکو کوچرن ام دو جزیره رتنی وی چاقی کوچری دیگر از جمع کاری جدایک بومه رزان بله رزان تگو از بحث خواه باتیمه عشیره باتیه لجزیره پرانی دمینی نفسه عشیره باتی پرانی نل جزیره دمینه در گله و پیده یعنی تش جزیره در دیکهی حتی دچی شرنق جزیره حتی شرنق باتیه از ولیش ترا بیجم جزیره در جهنه چو سه قطع عشیره هنه جوارد بیجم بساخا و چمکاری و کندالی یعنی چمکاری پتری وال جزیره نه و هر دو دشیندیجی جزیره حتی بچن شرناخیل و نیوده بله دما کو باتی ته گوتن نه از باورم کevnashopی و چند دنگ بجی نوا باتی ده گلک ته عجباندون گلک ته گوتن چون گلک ام بجن گوندن کو باتیا یانجی کسین ام بدناسن به دنگ بجی دسترین پرن اف مرود کارو به چه شیرو و بکه یعنی تذکری هولی بیجن افدم کی نزجده زیده چکی کم بیاز ولی بیجن یدی ولی زیده در ناکهون نابیجن ستران نابیجن لبری کو اف ساز فلان در کهون گووند فلان در ملاد گوتن دعوت دکرن هم ستران گوتن بر دعوت خورا گووند خورا ستران گوتن وقتی کلاف جت کردن زوزانا بور گوتن بور یا سروی بوره گلک گوتن هفی دم داوی دا گلک نای گوتن ستران لبله بری تذکاری بیجی همان بیجی باتیا نیویا پترجی ستران گوتن بریته گوتن باب مجی یک جوابی یعنی باب من شو باب مساخه
Stranên giran, em bijî bêrûtê giran yên dawetên govendê ser zava ser gukar digotin. Aqilê me evdalê Xwedê biya ku Wela gide babê lê hol ve berê loy Zeraka tabi tabi gerdana te kurmalê kuroy deva be sebera ve saka gostilga Heyla zalme hoy ve telyeloy Xude talibane xirabı ki mara sere sebebi seberoy derdiye eşqe keko Zalme hoy evin yeloy Hello de lo le lo de lo le lo de lo le lo de lo le lo de lo bejnablen Hil erhani kale le le ho erhan çandaloy Dağla vaziri vazmiraş bir şerte cizira botav kişando Hala çaqet elme bitevezeki bidar givane serde ve deste pirejino biyae Vay lazal melele O raşqelan doyloy Hile ben nazra çage cidi hoy mire cialoy از افضل خود وقت براسه ده جبرا این من دل بالا خدا به کلگو گپره بانی هیا حالا بلا از بجنگو بالا بلن چیزی را با تاشبان خانه بیا والا اگه حتی سر قباش علیل سر زوزانه وای لازال ملیلی هول سرگل یایلای وحیم هلو دلال لا دلال لا دلال لا دلال لا دلال بشنابلن هلا تشاف رشل هاي برهو جلي وصفدال خود نزانه تخم واسنگو بری بدن تثبیترنه برفگا سر کم باقا چیه ملازگیری حالا بلا شبه گیشبانه چلو کانی نظر مالا بابه تبیا میوانه ده ظالمه ویلا گده بابه لیلی های باب گوره لوی وای های تنها تشته گوت بالکش بو بری تا گوت مثلا دعواتا دا بری کوان بجین آمورین استرومان کو موزیکی هی بگلم پری هر کسی به دف دگوت و گووند دگرتن یعنی جی ام بیجی کسی کو چون پالایی دکرن و کو دönemi تو باشتر جی بدی پناسه کرن و چاخی جار دی پالایی دا جی اف دهاتن گوتن تا بحثا بری تکر نها دنگبیجی ده کدام دنگبیجی ستران ته گوتن چی ستران دنگبیجی دما ته گوتن ام بیجی ستران دنگبیجیه اف پیوک راست گلو آنجی دنگبیجی مثلا هر شیوه کوته گوتن به خودی ناوکیه چی گو هنک دبیجن بریته هنک دبیجن ناوک هر وقت لیتریک چند پناسه تکرن درباره و پناسه را توتکاری هنک ما آگاهدار بکین دنگبیجی دنگ دبیجه دنگبیجی همی آوایی دبیجه دنگبیجی تنه نه مثلا سترانه کی دبیجه دنگبیجی تو بلیتا دبیجی تی گووند دبیجی تی پالی دبیجی
تو لاوگا دبیجی تو پایزوگا دبیجی تو ستران شرا دبیجی تو یعنی دهان چشیتی ویانه مقام ویانه جبری دنگویجی تنی هم وقتی مود دنگویج مود جمع دنگویج حال بگی دنگویج تشتکی مزنه یعنی او قصد دولمنده مثلا تو پایزوگی گید بیش از ولی بیشم تو پایزوگی گید بیش تو پایزوگی ده هم اوین ها هم شر ها هم حسکرن ها هم خوازا ها نوای پایزوگی ده هر تشت ها جبری دنگویجی تنی نه هم تو ولی اری مو دنگ دبیجه اما او قصد بشوی یعنی بگه اسپرسک دی بکم نه تا گوت کی گلک بشوی هنه yani em bêjin ku dengbêjiyê li ser evîniyê tê gotin pênaseya wê cuda ye ya ser şer tê gotin pênaseya wê cuda ye an jî em jî qehremaniyek bê gotin pênaseya wê cuda ye yan jî tê gotin ki dema diçin zozana mesela em bêjin bi şêweyek cuda tê gotin zozana vedgerên tên bajêr şêweyek cuda tê gotin yani ji bo pênasekirina mesela gelek kesê îro bername me jî temaşe bikin ji bo vê rewşê baş bizan yan jî gelek kesên ku em bêjî şoptarê muzîka Kurdî ne ji dengbêje hez dikin bila vê cudabûyînê bizanibe ez ji bo navê pirsim yani gelek serê gelek kesî de ev pirs zêde nezelale mesela dema ku berîte tê gotin lavik tê gotin wek te gotî em bêjîn behsan cure cure hinek tên sinifandin ev sınıfandın nava xwedayek mi gotî heger tu bikar bî pênase bikî yanî ji bo qehremanîya çi tê gotin ji bo evîniyê çi tê pênasekirin em bêjin cardî wek me gotî dema ku dîlan digirin çi tê pênasekirin dema ku em bêjin berê diçûn paleyî dikirin ew stranên ku bi komî her kesî bi hev re bi coşî digotin çi tê pênasekirin hinek derbarê va de tu me agadar bike me keyfxweş bin yani holî نقول يعني استرانة قلت بيجي قهرماني استرانة الشراد بيجين يا استرانة الشران استرانة الشرا قالك تنقطن الشر لهم همبري دولة هاتي كين لهم عشيرة لهمبري هفدو كيري مالباطة لهمبري هفدو كي لهمبري ميرا هاتي كيرن يعني الشر قالك هاتنا كيرن يعني استران قالك سر شرا هاتنا قطن و قالك جي بايزوك تنقطن يعني الهرم ماذا بايزوك زيادة تنقطن بايزوك جي چيا راست وقتی دم چون زوزانا او تن چون هاتن وگره ده پایزوک زیده تن گوتن و لاوگ مگوت لاوگ تن گوتن لاوگ زاتن اوینیه لاوگ نه مثلا اگه موجی لاوگ موجی قای زلام اگه لاوگ نه لاوگ گوتن جن جد بیجه نر جد بیجه پترشی جن بیجه لاوگ اون یا ای بلوته تو دچی پاله تو بر پاله را بلوتا بیجی تو دعوت جدی که تو بلوتا بیجی گوونده جی بلوته نه یه گرانی ترنشتی تو گرانی تو بیشتر دواتا گرانی هره دوات هنه زیاده گرانه نه ولی دوات او دیکن دوات واج لگوری و ریتم و فلان زادش جبر کترش موسیقی باش دزانی یعنی مقام و جدانه یه گرانی نه یه بیشتر یا سیگاوی نه یه دوگاوی نه یه جهدانه جدا جدا مقام وانه لیوک مگویی سر اوینی گلک تگوتن سر شرات تگوتن پایزوک جی مگویی چون پتری چون هاتنه دنه مدرس پیش که جیگوت پایزوک نیف بتونه استران هده نیف همون استران هده هر دولمن پایزوکه جبرگو هر تشت پایزوکی ده ويلم لم ذبا ويلم لي 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 هو 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 هي لم تقبل هذا اشتزانا جبرش كرايا انت والله وارث ولا خويش ودي ضابوري بلا في تخافت يا بعرش خضر باي وي خمك طالا وانا با هي لمنو ياي هي لمي كاخذش مكة ومدينة من أورواتبي من مالا خويشة ودي وافرة ياي والله من حيفق وسيصاد مخابنا وزب من هاي
ها دست گمنه که چه مراد و مقصده ده بله پشتی محفظال خوده شبه بله جو منش کره و خمک تالانه و ایل منوی و ایخ والا نیسکین و تر مبنده متچیبانی هایوی ها نقابات شلو کاری ندوه شاشگیز بی سر خوارانه والا از هوار بکی خدا و شعب دل قادل گلانه هایوی ده بلا مراده بنو بش نگاه بلن بکی دوازه بدوی طالانی تو خانه شیخ ملک ناویانی وی خمک طالانه و ایل منوی ایل هذا أزل هرقولا مرادي كيف حضاني هذا والله المقوشته دنجا مش كاكذي خوازقاش خيرا خود روزه ببيا قبضي سوسنو ببين هاي ها دوازر شل الكاتب يا بناك ولا حيدر الزر زيفي وي خمك طلعنا ليلي بله رزان از نشاش بم قلیبه که تجیه بو میرو بهاره دمک ترجی به گلک باجی تا تماشا کردن هاجی گلک کس به حس کردن گلک مزن همبری وستران دهوینن میرو بهار چیروکاوی چاوا هات و چاوا افسترا مثلا بجی در باسی قلیبه کر زورو زحمتی کو کشان دی هبین هر وکلی ترک تودکاری هنک حالا وجی بکن یعنی میرو بهار اوجسترانه که حتی پاییزوی عملی بیشن ام جار ما شخورا روتنشتی ما شخورا ستران بگوتن حوالا کیف حوالا جیجه را هاتن یا ولی ما گوتن گوهم وسترانه بکن قلیب یا باش به مجبو باشه ام رونشت ما تنی اری ام چوما خوان لی تنی چند حوالا گولی ام چون رونشت قمره گیامه پچیک هبی ولی راستی جمعه پچیک زحمت یکشان ام شیفگی چون برجا بلگ ده ملود یکشان قمرة ما جاران أو شارزاي خلاص بي جار قمرة بتشيك بتني أوها بما ذا سنة ما باني كاسي ناكي ما بخوكشان هذا ما سازيا ما موزينه ده وهذا أم شمرة بيناري كار حميج زاتن كاسين كوتي ده دخوين حميج خبط كار سازيا ما موزينه بيه مالي بيجن درانا ميرو بهاره تخوازه بحثا مسئله وی بکنی حکایه وکی هم چیروکاوی مگوت دست به که مثلا چگو ستران هم بجین گلک آلیا و بناورو گاوی ده هم بجین هم قالا دم بوری چیروکو بالکش انا نشاش بناوا خود دهوینه مخواست او چیروکاوی جهنک بفهم کردن او هم بجین دست به که درجه کوهن لی در باس بین حتی کوه در باس خلی بگی کرد چگو هم بجین خباتن دنگ بجین ایرو زیده در ناکوین یعنی جم بجین دما کو درد کوین جی زیده گهداروانه کانج تماشاوانه بخوره نافرینه اما میرو بهاره و هلی دم بجین هرام بوتان تو کیجان هلی و بچین تیگوتن تی حس کرن hani جبونا و مثلا افسترانن کو بیا و خباتن کو هاتین مشاندن کلا کو هاتین داین ام تخوازن اوجی بزانین چار دی ناورو گاوی مثلا تام میرو بهاره تخوازت چه بهجه یعنی چیروگای دریجه ولی کرتم چند گوتنی گویش بونا کو بفهم کردم بیجن جبر کو اگر هم چیروگای تمامی بیجن بار که برنامه ما ولی وی مخوام خلاص به
ملا قبه راسری جزیره نقابه جزیره و گنده حسر ده جوده بجن ملا قبه نقابه زیوگی ده کوچرتین بهار زان زاتن مها بهار یا داوی مها گلانه ده کوچر ده چن زوزانا میره بوتان جزیره ده ام زانن بجن کریه پاس دچو درباز دبین ملا قبه را درباز بید چون بین جمعیت جراحی را درباز دبین کلاگا جراحی را درباز دبین جراحی جی گنده کی نقابه جزیره و هزخه ده براوه و در درباز دبین سر مله بجن jinek, em bijî keçikek, jinekî ciwan, stranekê dibêje, şivanekî jî li pêşberî wê ye, ew ser wî dibêje, ew ser wî dibêje, ew jî dibêje, ew jî dibêje. Evî çaxê hûn dizanin ya xulamên mîrin, şêwirmendê wan in, çi ne, deng saet dikin wan mila ew jî digerê, deng saet dikin çi ji mêr re dibêje, bêje wala îro jinekî li vê mila hez stranekî digot dengê wî gelekî xweş. Ewa jî got, ban bikine bînin vê de bila ji me re stranê bêje. Gerçek vijin bir hem vijin batiye hem vijin miri hem vijin xeyri yarı var vijin koçara le petrşi ser batiye vijin çe ço anin divana mir gotu gideş merastranı vije fe dikir go alas na vijin ne got o yani gelek mampi ve ne got ya stran ne got ya işte ne goti akılmen devi miri jijera vije de heran evi ku ser goti yani ye ve jenil servis stran goti vi şevani begirin binim زندانه ده دچن وی دینت کن زندانه ده بیش بنا کو بیجه او جنا بیجه دیسا دچ بانه خانه وی ملاوی جزیره و دریتنه تشیا خود رئیس و بانی میردی کی بانی کلک باندی یعنی چروگای گرک دریج از بیجم جبر من نکاره به همی بیجن هنه کی موجود yani شوان او و جنه و کچکی سر هفدو ستران گوتینه او جوی دست بگیره بله Peki Rezan em vî awayî bijin yanî mîro bihara em bijin wek qilîbek we derexist gelek xebatek baş bû xebatek serkeftî jî bû lê ji piştî wê em bijin bêdengiyek sankî heye niha ev bêdengî tu dikarî çawa şîrove bikîn hêla xwe ve caridê xebatên bi vî awayî dengbêjî aliyê em bijin zivrandina qilîbê bigire û her weke dîtirik xebatên bi vî awayî hinek kêm tên meşandin hinek li ser vê em dikarin êrîn te bigirî hem ji bo xwe jî yanî piştî wê demê em bijî demek dirêje ku xebatên bi vî awayî aliyê te ve jî em bawarim zêde nehtine weşandin an jî meşandin vê tu dikarî çawa şîrove bikîn yani em hemî jî zanîn ji wê demê şûn de zaten xweşer û gêrê derketîn cizîrê de herêmê de derketîn Mer cizîrê de maleka dengbêj hebî cihê ku dengbêj tîde me cihê hebî li bin banê şaredariyê de bî em ê de hevalên me dengbêj kom dibînin digan hevdû me hevdû restoran digotin mixabin qayyum hati ser şaredariyê ew jî sazîgiya şaredariyê bî ji ber wê ew jî ketibin destê qayyum de piştî ket bin destê qayyum de mümkün nîne em biçin wê derê bi qayyum re rînî pêre bixabetî tiştîk werê nîne ji ber wê valehî ketigê rast e me jî hinekî xwe siyasetê vegihê da em ketî nêva siyasetê de jî dizanî zaten heti kûdê dibe bila bibe em bijîn berxwedan jiyan e ji ber wê rast e kêmasî me bi xwe jî çêbî pitir ez behsa xwe bikîm yê min çêbîne lê belê pitir jî ji sedema wê ji va qayyumê tên ser şaredarî û tên ser sazî me girtin sazî hem tevayî sazî girtin ji ber wê ev kêmasî derketin me nekerin din cenab Belê Rezanê Batû em gelek spas kin ji bo tevlîbûna te bernamê em hêvîdarin bernamên bi vî awayî de her tim em bikaribin werin vê derê sohbet şîrove heman awayî kilamên xwe ji te guhdar bikin gelek spas kin ji bo tevlîbûna te Belê temaşevanên êja em hatin dawiya bernama xwe mêvanê me vê heftiyê Rezanê Batû bû ji Cizîra Botan me hinek bi wî re sohbet kir me hem xwest em wata dengbêjiyê hem jî şîrova hinek bê cuda bikin ser vê mijarê heman awayî kilamên gelek xwe jî me jê guhdar kirin ji bo keda wî em gelek spas dikin hêvîdarin heftêk dî em car dî li hemberî hev bin يا هال برفلك
Hayle dilige mevdale khud el berfelek esbabini zina babi serkelege Hayle sevdige mezavaya Hayle khudaki bebe divana Mehmet Begi Hayle darabe seydiga seyde vana biçikatı fala denk beşo bilol vano Veyle şalı şabı gesedi gemiş belki zevan evi yanay Veyle daykatten emine şerdo cavanay Veyle hanikem Sedi gemine Veyle delalil bervecüvim Hayle bir o serucu seşeve sedi gemizavaya Heyle khudeki beser şwem Hayle darabe seydiga seyde vana biçikatı fala denk peşo bilol vano Veyle şalı şabı gesedi gemiş belki zevan evi yanay Veyle daykatten emine şerdo cavanay Nal benda nal beçiko Sol benda sal beçiko Nal bendo nal peciko Sol bendo sol peciko Serena la besederico Belena la besederico Serena lapsetriko Benena lapsetriko Helal destaneyliko Helal destaneyliko Henal destaneyliko Henal destaneyliko Bahar geçme salediko Bahar geçe salediko Bahar keç bu isal biko Bahar keç bu isal biko Nal bendan alemezeno Sol bendan salemezeno Nal bendon almazeno Sol bendo sol mazeno Serena la beheseno Belena la beheseno Serena labheseno Benena labheseno Helal destavazeno Helal destavazeno Henal destu bazeno Henal destu bazeno Bahar geçmiş salejeno Bahar geçmiş salejeno Bahar keç bu isal zeno Bahar keç bu isal zeno وزيتشو بيشاون تشيوانا من يقوم خدك عزيز جمعة يوربك ميرق أحمد إلي بري دستگه من اگه چه برادم مقصده